Kĩharo-inĩ gĩa Kenya kaunti-inĩ ya Kisii kĩgemirio na marangi ma ciama cia ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũnini wa President William Ruto. Kĩrĩndĩ kĩnene gĩkĩyumĩria kũnyita mbaru ateti a ngwatanĩro ĩno mĩhang'o-inĩ yao ya ũmathi wa kura rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩatigia mĩthenya 55 gĩtabanio. Wote tumekubaliana ya kwamba safari hii ajenda ya kwanza sio kubadilisha katiba, bali kubadilisha uchumi. Na tukibadilisha uchumi, mpango yetu ya kwanza ni kupanga ajira ya hawa vijana. Na ndio tumesema kwa vyovyote mbele na nyuma, kwanza tunaweka pesa bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Kwa sababu tunasema ikiwa tunataka tutoke kwa hiyo shimo, ni lazima tufanye juhudi kama Wakenya. Mungu atusaidie na sisi wenyewe tujisaidie, tuchague William Samoei Ruto ndio tuanze kupunguza madeni. Atongoria ngwatanĩro ĩno makĩarĩrĩria ũrĩa thogora wa mũtũrĩre wambatĩrĩte na njĩra nene na kũritũhĩria Kenya mũikarĩre. Kura yako ni muhimu kwa ushindi wetu. Na tumetembea Kenya mzima, kule Ingoma mambo iko sawa. Wacha kulalamika milioni 2 ati bodaboda wamepatiwa. Sijui milioni 2 kina mama mboga wamepatiwa. Milioni 2 ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wa chini hawa. Na watongoria arĩa manyitaga mbaru mwahũ ũyũ kuma kaunti ya Kisii makiuga nĩ meharĩirie kũhungura matũra mothe kuha mũingĩ na kũhoya kura. Tumeamua Agosti 9 ni William Samoei Ruto. Mwanaume ambaye amehusika kwa kila maendeleo ya barabara ni nani? Kinyura ametuonyesha mapenzi ni William Samoei Ruto. Muthenya wa kana ngwatanĩro ĩno ĩrarokia kambĩ-ini ciao kaunti-inĩ ya Nyamira. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.